Okay, yet say hi GH Live Studios, Ghana's numero uno, reporting live. It will be my so United States of America, and of course, and there Kotoko Connect, Yakako Pium, or Ohima Lizzy Chrome, United Kingdom, near Kako Bon Komo Afa Kotoko Home, a DNA between free UK or no matter what. Ama Sante Kotoko Puntu na fan into my part Eddie Fra. There's a new sign is Bibri and a to God. My producer across the Poku is likely to leave Kotoko if they get Joseph Esso, but it's likely Joseph Esso to go outside the country. When you know a news, I would do a channel where you go on Sabe to me Akabie Kotoko and so and Nana Kwame upon Heart of Lion play and also Comodio no Coso, but for Randy BCG's alone and not my didn't carry amount that a dozen and some of the latest in GH Live Studio. And yede esomo sompa na new segment e dia bayatu din se Kotoko Connect krobia wo so bia person ne Kotoko din komo na sa woni din komo fa Kotoko ho bia no you are welcome on board odia ne frɛ o frɛ +1 716 787 1300 near schedule for interview na bibia tumi akoso kama me de Derek Saint Kizito adwentre any ba kofo trim enti wo kan na maka na nyina na yenya nsusu pa Eddie Ama Sante Kotoko. Ya kwe anim na yabo ya twihwe na bibia timi awie press. Ni emo akwa ba bibia bokọ de. Nyame adom minya, nyame adom pacho na so e. Nyame adom bibia bokọ. Radasi. Na UK here na wo adama o. Abacho mo landing kronam metekwide. Oh good. Yeah. Na landing bokọ de. Oh, nyame adom ma, ewiana na ebosa. Na Kotoko ne de obia ne kwan ofa so di akiri. De na be wura Kotoko ma na wo ye wotum. Oh, tebe yamu. Ja me yasantini this year. Tibiri de Kotoko ne bekase yawumi tumu. Mi de mini ya me ba ne de. Di minima ne master Sante Kotoko. Di no aja to ame na na metie. Ntino ablani dani de nyina ne ye pafam e ko stadium daga mi so ano ko gina stadium machi sa twea kopem de e bia wo be big free ne nya kwa ewura makwa ko hwebi nti me de ni obi ne so me nsa so de mi wura Kotoko e mu mi nyini no mi nze tima e be boa na me support no Ghana de e no ane kuma sa Sante Kotoko e na ma me support Kotoko Okay. Ye din komo bi ane ye ni aba ku din komo se ni favorite player on the o see so Brown no Togo o se ni favorite player e Michael Asante if you say Kotoko buy on the o mo hwe o mu nyina de besi na Michael Asante the late and any favorite player Kotoko free so share ya na ko gina stadium machi nyina no why pa na o your favorite player de besi na me de my favorite player de meka say me omo maba twam na ma hwe wo mo ne de me ntimi nka o ma sem. Yes. But them Oma me hu wo mo ne de me ka se Nana Himpia. Nana Obuani pa Shaggy. Yeah. Oh good. Na sesia yen toa yen komo bono so na we your friend Kotoko Connect. The ekoso Kotoko a wu se wo di input ewura mu a be boa ma team na fa na ntuma pefra ene epepe niam bi a ekoso enye a opese wo ka na amanfo hu sa ampa we nye ese ye pe solution papa edemano me madi nkan ka me de dada e kwan e fa so top players na e fa so pam wo mo no me Kotoko fan me science training me say me time mani nye ho because obi ti say tinedunum any ade a yakofo ma ba eduku say ye mpam no ma ne nko because fe na e bia Kotoko rhythm no e fa no uko be bia ni gold stars bi na kwa mpoku ana beta mo abi bo no ofrim amo aba be gye adam crofo so e de gye point inti me kwan ye fa so pam players ye de ahodi nyina akogina player ton no me say e ha me maka me de wada ma de na ekoso Kotoko a ye toa so be bo na de na enu kwase ye toa so na ye nya ntuso aso pa e de ma yitimi no Bra. Me say Kotoko ye team le da ho no. Say the ye si running team no. Enya professional way. The team say the professional way no. The team Kotoko that's about 3 seasons as 4 seasons me. The bia ye pam players. Now ye top players afoflo. Ye pam players, ye top players afoflo. E ho say ye nya ayi bi to o say coach we na your philosophy men kan say ne boy ball and ntini ye kwa sign player ba o say sign player obetima fiti e wo ye game plan ti se Barcelona ti we
any player be on time. Yes. Uni boss said, yeah, or more, and you may be on better. Sana Real Madrid in suit away, and your player be on the sign. Enti, Sana so, and your coach be also on fan. So what Roma Barcelona and for coach our defensive coach our there or about all big defend there because of almost style of play no any players almost turn. And it's a be not say you know Kotoko say you defend it and I say you about attacking football. You about attacking football there and the young players are almost attacking minded. So na yɛn for coaching so a ɔno so coach a wa attack nti ɛno saa de koto players ne ba ne se coach no ɔwɔ hɔ no pa wɔnya de ani egya ne kwan ma na kwa de ɔbɛba no ɔno so yɛbɛfa de ɔno so profile sɛ de ɔkɔ yɛn na ɔno so attack nti ɔba ɔma bɛ pam players dodoɔ na me pa kyɛ de me ka sɛ ultimate Me to ase papa but I'm yeah not. na yɛ ni philosophy bia yɛ de yɛ ni ma ne sɛ supporters timi kɔ pa player ba ɔmo si player we yɛn tɔ no na supporters tina management so I na mo antɔ na ɛna den get no makoto no meanwhile the plan na coach na ɔwɔ hɔ no na player no no mpɛ no maton edebe team bɛn na wo wi ase a Kotoko that's about 5 years me hu sɛ Kotoko atɔn player ɛnya sika sɛ ya atɔn player na ɛdeɛ yɛ nya sika de aboa team leader de bia afi bia so a ne apam players na ɔmo kɔ ne akɔ akɔtɔ foforɔ aba afi so a ne apam players na ɔmo kɔ le ti de do asɛm ya na woken ti de do hwɛ ebu a Kotokofo extend yɛ de kɔkɔtɔ ti ne do ɔbaa yɛ onya playing time ɛmɔ bɔɔl ne bibia saa o Real Madrid ɛkɔkɔfa Luka Modric ɛde ne baa yɛ first season Luka Modric antimi a mo game no ɔmo apam no ɔmo gyaa ne maa ne tena hɔ no hwɛ ɛbla a wabɛbɔ no Real Madrid the same thing Real Madrid kɔtɔ Zidane the same thing first season wa mo hwee ɔmo gyaa ne maa ne tena hɔ no hwɛ deɛ ɔde Real Madrid ɛba bɛyɛ yɛ nti yɛ de nti yɛ kɔkɔtɔ player ba hwɛ eduku 6 months pro ɛde nti ɔsi de gyaa ne sɛ wɔn kɔ na me see the ɔmo yi ɛbɛtɔ blebi yɛ pɛ best players a mama bɛbɔ Kotoko kra yɛ nyɛ o because obi ɛba ɔbɛdwene ho sɛ timi a mi kɔ deɛ yɛ ma players chance na mi kɔ yi ta nkwa nkɔ yɛ yɛ a na yɛ kɔ akɔpam me nti saa adeɛ na da hɔ no ɛno ɔsɛ yɛ fɛ ne yɛ sifa no ne yɛhwɛ hu ni sɛ tey ne yɛbɔ yɛ game nti tey na yɛbɔ yɛ game no yɛwɔ coaches bi a ɔmo betumi yɛ game plan no nti saa nkɔfɔ no yɛ fa wɔn enye coach bi a na yɛbɛfa no de saa coach no kɔ a ne yɛhwɛ maa Ghana yɛhwehwɛ maa sɛ coach wei na ni wei ɔne ne bɔ no ɛfɛ nti ɛkɔfɔ ɔno ma no bɛhyɛ nanan na ne deɛ yɛkɔfa coach a wɔatake ba na wɔbɛtɔ attacking players agu hɔ yɛn nso a yɛma coaches no time o ɔbɔ baako mmienu mmiɛnsa mfa ne apam no ne akɔ akɔfa de defend ba ɔno nso ba wɔ so ɔmo hɔnom no ɔmo nyɛ metab ɔmo nyɛ players a mepɛ na ɔno nso abɛpam wɔn na ɔno nso akɔfa foforɔ aba team bɛn na yɛyɛ no saa no ewiase sɛ team bɛn na ɔso wɔpɛ so ɔkɔ soro a yɛyɛ ayɛ sɛ yɛ team kɛseɛ bɛn na ɔyɛ ne nneɛma sɛ yi na mɛ sɛ 2014 na mo Ghana ɛna me bra panyin de n'adamfo ɔso ɔba holiday n'adamfo si nkyɛn obedi n'akyi ne naba ɛna ɔne ne baayɛ broni ofu Belgium ɔne ne baayɛ no ɛna ɔso wate otumfoɔ yɛ na n'aho nsɛm pii eti no ɔno kora nti na ɔba Ghana nti ɔpɛ sɛ ɔkɔ no ɔkɔhwɛ ɔnti yɛkɔkɔhwɛ hɔ nom no sɛ yɛ na Kotoko na agyi league na yɛahyɛ na yɛagye league no ɔmo ba ɔno mo nya mfa cup no ma yɛ last match no na ɔmo de cup no ma yɛ ne ɛyi team no na wɔ Teman ɔmo pɛ Teman bibi a but I say Teman youth you know na ɛbɔ last game sɛ yɛ na Kotoko ɛyi Mark Helleberg ɛyi a ɛyi yɛ bɔ tɛsi ni wie no yɛ bɔ last game na ɔmo atɔ no ɛna broni yɛ sɛ tintina ɔbɛn mi akɔ hɔ nti mi nkɔ pe jesi ma no bra mr anɔpa yɛ tu car anɔpa bɛn 9 etiri Kumasi nyinaa yɛ nya Kotoko jesi ɛntɔma broni no ɛna obi ka kyerɛ yɛ sɛ o na yɛ ha yɛ ho na yɛ kɔhwɛ bɔɔl na yɛ nkɔ no yɛ bɛkɔ na ebi ɛwɔ pole n'akyi wɔ ɛyi park n'akyi daa mo sɛ ɛkɔ ya egu fam sɛ ɛna kwadrane te ho wɔ awia num na wɔtɔ ɛna broni no bi sɛ wate Kotoko na
ade Kotoko no ye ni shop bia wo Kumasi ha se ya ye ton Kotoko nyoma wu na me da bi o se ya na me to obi ma no eze po adum ekotwere akire ni din wo se di ntia me trade din wachi kotwere akire di bre no ma ne hweye la enti tim kete ni sika na kosa no enso sika nka na ko no ya just store e wo ho no ma enka be yi o ebe yo tim kete ni na so wo US I say beba miti Crystal Palace omo shop wa me wo kaya ka betima ko ma ko twitwa ni na dia se de na de open no na dia ye Crystal Palace no mo sa fe de afe ni asha se nti da bia no la okọ no ma okọ ha opo mo cap ubenya opo mo pen ubenya opo mo bag ubenya opo mo che omo bibia ni na omo ton e de anya sika dia bo team no Friday ye twa me ya me ba over 10 years or ha omo ko Crystal Palace Stadium omo school for omo ko hwehwe o oba ye no wo ka enyoma okokohu no hono e kire me o say omo ko ye ka kire omo say omo pitch na omo boso ball 2 years bia omo sesa no na 2 years bia na omo sesa no 2 years no omo sesa na omo ko ho ka 200,000 pounds 200,000 pounds bla ye stadium no kwa ye dibi na hwe park a ye boso ball e wo Ghana training hwe ba bi e training so kwa hwe ba bi training bla enti ai well you know u producer no me by Chelsea ai by channel obo Chelsea under 10 me dey for omo training grounds the video is standing producer no u be about the better now who could Chelsea training grounds one how long to say crow how long to say crow and you mat park ni kuku bebree na omo nkola 10 no ball omo team on park na boss ball o dey we have about the better top and some of the better no one enti yesi Kotoko ye de ne hasefo da bia ye de ne hasefo na epre ayifo alalifo na ebo ewo club world cup no draw $1 million who will get 2 million enti opimso betima tunu botom da bia sa se wo yi sika e de aboa team ni sa ena opimso mo a wodi bu ayi sabe na ebo by enye de betima ko challenge elalimu ne na wo mbo turu ho no adameti krade na omukọ manhia ya meti se na prenka se 45 million 45 billion say and opem so de ma wo mo last year that 45 billion na who players na wo wa omo go ball ani wi a ya sa pam bi ye de ye nton bi kura na ye sika sa ja boatim no ne apam nko na ti na dudi ya me pon acho se mo betim na o makasa mo no mo kasa no mo nyaa no mo ma ne chance bi mu me ti no ba bi se o mo se boy ne physical prabishan ho se be na pressure no o mo to no o ma anya medical sana ye cause financial loss e de Kotoko no but akwa dua batabo ne kan na hwe boy bi a ofi Tanzania ya okone na Meswatini Swaziland is he akwasi something this guy be balance akwasi something yes when you injury enti ya terminating a contract meanwhile ye no no medicals Fatao Safiu yes injury enti ono so sa mistakes e na no na repeating itself I didn't know se basa ana Ghana ho de omo me medicals ni se e pressure obi hu a omo hu na ra se de si bra na ye team ni de ye ntimi fa ye de no ye ne say ye ball ye bobo ya ho eduru senda ni akobo match ye sha fine ye share ya ni abetine baby but say de enkofo si ye football enya musika e ma o supporters ani gi no enya no bi na ye no ye wo honum no enya no bi hwe all my team Real Madrid kra no o mo sponsors Kotoko sponsors yes say mo be sponsors mo be kwan bi so afa now team sika ba team num mo team dia bo team ne sa no mo team to players akese atwa mo kaye ama o matena player be Kotoko onya falling contract no operation obeko because sika ye de be ma no Ghana ho no esua enso no players no ye ya yesi na o mo ye boni aye ye so enwene hu se e yo mo so adwuma o mo so fa to mo so no
Adwuma no so enwa unya 30 33 asi. SEO he mukwala na yeso wontena nema na say yeso mo so be man $4,000 o ko Tanzania woji $20,000 Oh yes. God say you nua no na be ka tese wontena Na apesa no pokopa no ni vie nizi. sanity ni entini nyina twa ko gina sika yinni e de bo team no ni nyina twa ko gina ya no so Sisi metie wiye pa one of very important points a che se ekwan a sika fa so bewuram no enye se ehu bia sa o channel da ho dada na ye mom ne emie bie channel no sanity ye wo ba Ghana ya wo pet stone patokotoko atade ni atade ye se mi bra me bra ya ansa na ebe ka me nsa wa hanya agro sanity sound what's a banner enke bia obi ko Ghana na pese o mane ni jesa o me pa che o jikọ adum ukọ adum Kotoko store ho let you just blame na Kotoko no da belo be nipa kro na ono kra ne nam Kotoko ho a osa o ka Kotoko fo no ho na no mu na mo ansa na just no be deliver kra ma nipa no just ono age ne hye we di pianka e dey no se bata e di bla ye de me de se mutimi no mo kasa o mo pesto bi Kotoko agency e fitim kwalam e ko pimpanifo so nyina no na mo twagu ho ma de sen ho obi kwa o ta akoma me ba kwala obenya bi ato o ta akoma panyina obenya bi ato o ta akoma oba obenya bi ato bibia de sha se free baabi nka se dia o mo pen ne ta na o ma no mani nyina mo nyiye bi ba mo sha se free agency na eba sa THBO ya mo no mo ayayi no mo su nya ho faso no mo to afi o mo su ye ne o ma foforo de ba be kan ho na sika e batim go to von kwantimi nyetim ni sa da bia ma ye ni o Sesia Saosha time na na hindu a oyo best player o wa hwani on say o show mo time na de toto na eno kra destiny na o bebrebe bra abrabon so aye boy say da bia meta kan say the former president etoto de oteso na da bia no de okobia di ni twapo a e che say yenkoya nim ye gina fa ako sanity na say ye de kwa de ye kwa yachi aha ye de mbela toto sabe Kotoko current ya attackers a akwa bibio ho wala kura na sometimes complaining na eno so akwa bibio nti wan hwe akwa mpoku ni abeta mo anso kwa de obeba kura de compare na we mpo ye de be hwe kura de ahwe ya ni nyem kura e de nti na football obi a ye ko na ni ne de so te ayi be 5 years ago ukoko he ball Ghana supporters are no mo work Kumasi Sports Stadium no na nye bi na wo we eso te a na ete e ye di ntira man lose interest enti no esra wo mo na penkra mo omo fo mo na nsi fam na se do mo si ye me o man fine omo ye o ma fam bia na enso so no omo nyi tu no ma ye omo tu no ma ye ti Kotoko team ketie so mo pesto wa aduma omo nya omenya bros na yi ta tie before ya je si bebre ya begum obi e pebi ata no akọ no akọ ya fa nkrofo omo to omo ton omo full time job no no crack employment omo so ton no omo so enya sika to enti no bra obi sa me ameso me die no na this what trawadwen afa ne ma bebre ho school of thought to be ba say ekwan a players ni nyina ti bom no ha dwen ye mo obi antan no ba bi te say the first ne ye no na uni ade wo de be nsanwe ade fa we si we are fine si we are fine but see so mu nyina metena mo ne monitor bia papa bia mpo nkoso na me say team manager o ti ahene ma kokko ben e na team so te ayi your friend say kwa mo ene fumesa enti ye be ya ye ntiche mo bia nkotena ne ba bi around your training ho na training time so ano about training ye ko akobobo a 2 days campaign de ne nyina ahiem ba se nyina tena bom no de anhwa ntokwa ne wotri beba wo ka say wo ho aba me dase a se minim se ewiase team se wo oyi ye wo ba bi omo so de omo campaign players because ye mo obi antena ne ba bi omo ntemen and them say has nkwan yes ane ayi academy ane has on ye ane academy for nkwan ane academy enti no we mo so no obi aso na adwen bo omo ye papa mpanifo obi okra wo campaign no ompele sa
Intina de ni nya wo mo eno kra no otumfo kra no what ne kan so beti because edan a wo han eno kra no sika kete eno han de mo mo injene ne ye be che se sika ne de gu wo maka twa ne so no mo no e de apedan ha obi antra ne baabi de first anopa na timbas na tunam na sita players no abobo mu nyina no no do ma battery ni ye po obi akon baabi na ye bibre mu no e ne o ma bebre o prayer kra betima kwakọ ye bibi e de tia ne yonko prayer abra o muti fie ba ko mu no so broni de se be odo onye saa o by ye bibre mu no prayer bi betima ye bibi de tia ne yonko prayer entini yenya metese o mo se blay kra de wo chopi fie ho kra akwakọ ha down o baabi ye te woni prayer bi nya entoko nse na so ayi no chame why ni mu a ono ne hoho be sra no ena ne hoho be sra no ba ko nzu wa fa chire nsi achire ba ko hunu so ye top star ena ono afa chire nsi achire si achire enti e ba sa na insama asisi e ukofuma so police station abra obeba wanu mo she e ko police station nyina and some way they say we crowd the small keys where they small keys player ba ko ono ya boka kwa na ba mo kwa camp man fa na nkobi eno wase man friend me say me nkwa camp me nkwa na aka bo fi na ne girl ba besra no ne girlfriend enya bone ne girlfriend ba besra no mo ba ya si suspend indefinitely amani asati ska ko fa goalkeeper for asa ba sa boy goalkeeper bi no no mate ne de no no mo suspend indefinitely after just you crowd be she e de agi team na chikwa no man bi nche omo man just e bi crowd nche and one ko dwato asa asam na beto manim nya na am say season e cost wo kasa wo kan emwa wa ko dwato asa ntie be wiesi ye last match no mo sha ashe man ye training and she trace ka come young apostles and ye to no mo so mo butwa na ka hi or the girlfriend na ba fio ba bi odo the girlfriend and she say na do ko secondary school na bi o mo nya o mo no obi ankonko tena ne fie eda se de o kan na be ka be 2 days am na ne o ma be campo o ma se o no be campo se ba bi fufu o ma campo no ma kwa akọbọ match no me ye sure say e no be boa as say ye bi o mo nyina gu fie ba ku prayer bi wo kra ofela de e bi ani say obi ga kra ba ho no ma obi akosi o mo so o ma nya nkwala o ma nyina wi o e bi kra ba wo ya ba ko ti bench onya bi mo ono ni sweetheart aba besra na top star ono nya bi bo hu no say akwa we dey so onya yi girl no so per radio ti per sport into okohu dey wa gigin no na ni akwaje ono akwaje no ho asene you know young boy ba ko no onya bi mo no ele want to we mu nya de want to kra na bati mu mo obi asina taade ye different aba ko asina taade ohun ataade no ọkọ training na nwumra no ko pra e no se ene mataade no ọkọ sofu bi wa sofu no se ene ataade na wataade ayira na wataade ayira na obi di akoye duro hwe ebi ani o ebi ene ensabu ko so Kotoko team e ho ne lusu match to aso na o embenfo no omo kasa omo tie ni no omo kasa na omo sisa mi o mabi anye sa de a emwa papa no bebo ka agu emwa onya omo obi ankonko tena ne fie eda ni dura na omo akọkọ omo no omo ba bebo match no anye sa se no misi wura ne team ne de omo wura ne se tabi team kitwa bi o omo wura ne se team kitwa ne bi anye David yenya ne sa because every bremu ni dia na meka ya no and some the obi be ya no wodwene ho awon chase insem bebre but you hope for the best enti wo ni da so obi se o hwa adachi bi Kotoko ye betimi asa akokọ cap final said the ne work mo kokọ final no we sure da ye betimi o na dise ye hite ye nyoma yi ena nkofo yi dise a o be frem na me hwa work ball no o mo ne Juventus ena na me hwi ye ba no mo so ko because we sure o ma da bia o mo pega nyoma mu ya LL for timiti kakoko fa coach free Spain play a coach a no coach La Liga no makofa na ba yeah titi kakra ye di to player kra no 1.5 ni 2.5 to kra bo no e you two ton of people say
enti no this the plan pa ku fam na sika so kotim num sika kom na omo hye nyoma ye dia yebetimi akoye apega na no enye nye mfie mienu mfie miensa asem tane here ya do be si na mom ya kana ja said ya wo kan broni a odi wachi no ba Ghana ya oba Kotoko ntini otumfo nti oba behwe Kotoko yi ni ade one na mabonten Croydon and say London abonten so ama broni bi ana say foreigner bi approach you hu so ya Ghana no ama what the Kotoko nsema tata open. Oh yeah. Me ba brochire fufuro kra na me ti Liverpool. If you am kokko ha da wo first. It two free me na chebe dam kotena ya na Guinea ni bi tio. Da bia no ka Kotoko so wose no Africa no na odi team bi achi e wo Guinea wo. Enti no omo ta Kotoko ta na obo Africa. Yeah, John the bia no ka Kotoko asem. Da bia no ka Kotoko asem. Yeah, ono na mesia broni bi nso da me ka se me ya Ghana ni no obi sa me se minim Kotoko na me se yeah na me ka se minim Kotoko ba bia me fire no ono Kotoko entu fire me ka ka no na me ade pa even na ka se me hunu broni akwala onya akwala ketwa kakra wo be 18 years me kofro baas no me se free baas no che Kotoko jeti Wow. e wo kwa de ha ya me grow as akwabi kam me ben ya kam buza je wakọ Ghana na kam buza no kwai ofa so a onya display no o hye Kotoko ye last season we you last season this we na bi no Oh, Jennifer. Na bi no na to ni ma ya team ni nya keto asa team kase dabi na to so hwe je se eno ma ye bia ye de ye dwene results no ho te ye training na Sunday you training Monday to Friday ni akobo match but football no so atena ho bla atena ho e no ma bebre sa no ma na ba ya kan ho so na be ma team no so no aye team kase be ma team no so no results na wo pere kwa be sa ba mo yes but ye de ye dwene yanko ye training yanko ball nko an you say ye kan yako camp players agu dan ba ku mu a epie ba ku mu a omo da bia omo ko mu ku na after results no way nya I don't know if you know omo ya ka no omo ya ka nansia na so omo so no ebinom ya ka players be 4 no omo nkasa omo camp because hey now all the top star ba be je me guy every me say my bra say ebufu say mo me say okay you say not to the brain ni ga no be ga no pa manako mi mom de mi nyame anukure ni blay aka na fe baako obi ti se nka blay ni ti nedu mi kura nye se duko my announcement a unya sa 3 players itina sebi wa kira blay no ai sa bewo ne so won fa so bebre o ti mo ni ya wie na ngoko no ko na nka e kama willingly so person otena nko ade a obi ti se ti nedu no midfielder Jerry a yakofa na free brekum Chelsea ono nansia no mu promote na amana ba midfield ayu and ahono mu enti di akwa na kire sa akwadai I have nothing against him say ebefa oba na so no nso Kotoko na amfa no a na ti nedu na watena ho ni mistake say nsɛmhunu we na ebi a mesere ka ho me di ye enti next going forward me nya sa no ono kɔ no the heart of lion obi aba be show kumase na jaw no so na ho ye kra say no your mistake eno na me ka no e wo ye prayer to ho no prayer no e twa ni one season a ni akoto na ba ye nya scout bi ma ni follow na hu say boy stay in hotel or static game obi or static season a o ye slow ye wia ene wo yire no ho eju ka say your scout ti na dum ya ye de han say ye no mo bo na to mutimi bo a ye so ya de ye koto no yes ya hu golden cake player inti ento no ebi ani o de ne be ba no na Kotoko ne so sene no no antimi amebo ye nwene huhu ze e team ketwa no obo na nye player bia so na atimi kudi team ketwa mu ba team ketie ma otimi bo and the boy bia wa ni medical na mini bibia ti aboy no oba ne fa ye beda nyame ase but wakone na mu Albania Czech Republic Portugal wanne na mu a osini mfie wo mfie aduonu nso kwa aduonu wotwe
obo dreams FC kakra fine osha oya dear but anya see my home na so ani ato player bi sa yenim de ya na so nim ba bi a wo kwa unhwe wachi ana say you are focused exactly I know me back to what 10 years I make that oye otim biza me say me tane ne hwe Kotoko ball pa na me wo ga na Duah timi de no custody otim biza say dey na Kotoko obiza say player we to ni play na me ka say oh o tu kwaya fe no aba obiza say dey na Kotoko de obi atu kwa ko ba ya na o ma family e di etia akraki to ye otim biza mta to ko ye o ya de so anya de o ba ya yes when you atu kwaya ba ne de bra bebo the brain so the injury never ehyehyɛ wɔn ho eti yɛ kɛyɛ wɔ scout bi ɛna yɛ nim players a yɛ pɛ sɛ yɛtɔ de ba yɛ team mu eti wɔ scout yi ebi a bɛ 2 years scout no ebi a bɛ 3 years otu scout yi na taa no okɔ kɔfa no ba obɛhu sɛ wato player ba yɛ deɛ 1 season ofiri ebi a division 1 division 2 1 season ɔbɔ yɛ a ɔyɛ adeɛ a yɛsɛ yɛn kɔfa no mo si yɛ team yi yɛpɛ instant result enti no so oba no antimi so ahete a afomo so mo nton no kra o no mapa yeah jano no ko e bi kra o ha e pamo ma e sa mo muska termination of contract ni bi o ha ni asa abo ho bra ya du be si naja wo bibia be ka twa to wo adofo bi abechia wo mu a Kotoko connect so ni wada ma yenya na ye be sa di nkomo mo bre ne bre ko na bibia ni fa Kotoko ho na wa adwenkyira a obetimi dia fa ho na ya bo ba tia me das me tia me bra franco naro kesben FM ena me tia me na fofo o mo na ayata kona me tia o nyina me tia me ba Rafael Osemensa Chelsea under 10 me tia o so o Brown Naro me ba try o me so me boss pa no oh okay o wasn't free akọ e kra nje be tigas wo de tine no free o me boss we ni papa say me na ye juma of Fox FM pen oh okay anya fedi agro kra ipa o so me nsa enemy rush shop me kai KM shop wo no you see that time prison bi o di me na akoye akoto ni am kizito di na bi anya fine ya na really ni papa we dey ni fie mo se kra manim se oh good ni fie nyame di adom a ye be say di nkomo nyame sha all right abusia ya ne ye nua a ye friend say Mr. Osei Mensa Frank and ye bon nkomo live from United Kingdom and ode ni chimpo ababetuja e de amaye no Kotoko connect sunie ti unso opese obabe kan hu bia no an say number eda your screen si abusia wo fa na ya schedule for interview na ya peda na ye no nso edi kasubom patabom na bibia wie pe ye nua say Franco Naro ora kwabena owusu ansa ni nua ene ne kobo nkomo na sampa o share ideas ni ade odi tu da na just sports ndi wo fie wa ankasa enti thank you so much for joining us also betimi a joining abra offer number here that screen you see +1 716 787 1300 na yedi nkomo Kotoko connect so na yedi news update any other bro ni nyina no so na also wo kire wa adwen say da bia wonko a na obese wo data ahwe na mom also wo kire wa adwen amamanfo nso ahwe bi na penkra no of akwasi apia mo so aba online aba be show na omatie wa ase be send link na ma wo mo na omahwe na asante Kotoko afana ntuma pa e de afra. Thank you so much for watching. Me dey Derek Saint Kizito. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?